O, tetve Kinko, sad stao u blato, tu je ladno. Šicoj dog. Šicoj njemački dog. Ti nemački strijera ili imaš? Njemačka doga. I ocjena i... Bagira. Da. Alfa von Da. I Šicu Evita von Unterrein. Čekaj samo da ti nađem pisara. Dobro. Evo ovako, Čule. Samo malo da instaliram pisara. Ja ću ti tražiti, a... Ovdje ću malo kopirati ovo tu. Evo ga, Laki, stigo. A i tebe uvacim, ne bi ga da mi ne kažeš da nisam... Jel došao moj drug Laki? A? Da di je, da kažeš Lopez? Uzgojnik. Čekaj, Šicu ti treba... Sve. A Doga samo uzgojnik. Isto, ne. Doga? Je. Čekaj, zašto oni nisu napravili za Bagiru? Je, stavili su. Je. Samo malo, evo prvo si Šicu. Šicu, opis. Znaš? Koliko je? Ima više. Mega, ti ćete dobre građe. Dobro. Dobro oblikovane glave. Koliko je ove stave? 15 i 15 dana. Evo, to je Šicu. Šta si ovo dva saslu? Po uplatnicama. Kako je ko stigao, kako je to prijavio. Ali imati eksterijeri. Ne, samo uzgoj. To je dobri leđa, moram samo pogledati. Dobri puteva je stava. Dobre dlake pigmente. To zdravko. Pa nisi vrate, pa milion godina te nisu svi živi. Jer radiš. Puno. Jel imaš šta doma? Dobro. Pasa, Idemo ocjena. A? Odličan. Ocjena oblika ovdje dolje. Odlično. Ajmo na uzgojni odmah. Evo, viš. Sad uključujem.